Ngesinike ukuthi ubani lo benza lento waphe sekuyakhombisa lo muntu wadelethela amaphoyisa uye walolu gibo selizosibamba ensukwini embili elandelayo. Hayi lwadlula lolo daba ikesi ivuyavula emaphoyiseni ikhona namanje kodwa akaze kuboshwe umuntu leso senzalo salapha. Kuthe ngenyanga ke kaOctober 2023 sahle nje isitolo siphuzela nje umuntu obuyeshayelekela etshwaleni. Hayi siyaphuza nje kuneke ngakhona endaweni nomzala nje sasila ku 5 siphuza nje etafuleni lethu. Wangena ifoni lantambama sekwa 6 nje kuqala ubuye emehlweni kwakhona ufona uthi hayibo ucela abaphuzwayo evale lapha esitolo intshela uDlubheke lo omunye kwasibiya khona eduze sekhaya. Hayi isithuse lento uthi awungabe kwenzala noma phela ayekho umuntu esixabeni nala endaweni akukho nje lutho. Hayi nangempela sasuka ke sithathe imoto eyikhona lapha eminyango ayisihambe sishiye lapha sibashiya endaweni zabo. Hayi ngimtshele lo lokunjani noma thina sibizwe amagama indoda akusele ukuthi ngekhaya ngoba ngazi kwenzakala lento ekhonjwa la nokuthi into emakuphi kodwa makuthiwa zivale manje kunesigameko esizokwenzeka lapha esisheshayo ngeke ukuthi ekhaya ngoba usawubaza abantu balelipi ngihamba nalomuntu wemoto naye lo usibiye ulolo wafika ulolo ke station sakhe masisingaze esikoleni wathi uye ekhaya niyozela la ngeke kwazi ukungena ekhaya nayizolulalela wehla lapho usibiya nebale baleni akazange eziphumelele ukwathi mayengena ebaleni sasuka isidumo. Wadutshula lapho usibiya wakuba khona ubale kwaziwa ungena endlini kwabula umkakhe kwabula nezingane zakhe embili. Yakulamana kwazi naye wabulawa uphunyulile nangadubule wabalekwa ngena endlini. Ngitsolisi nje kakhulu umbomvu ukuthinta isigameko ezinje noma sebeqala ukuphola enhlizweni akungakho ngoba ngiqonda ukuvusa amanxeba kubantu abalinyalelwa nezihlobo zakhe kodwa umlando walento engiza nayo ogcina ungifikisa kuleso sigameko uyabona. Uthe mangidlula lapho lathi liphela iviki saphenduka futhi lenkulumo kwathiwa hayi uye lo Dlubheke nobizela abantu ukuthi bezokubulalela izingane kodwa lo muntu kuthiwa esitolo angisuke naye siyalimala khona manje nampela uphela 30 minutes la duma ezulu. Wena wangaye ekhaya Yangaye ekhaya ngokusabela manje ukuthi hayi lento waphela wazi labantu abamanga kodwa kuthiwa nje akuvalwe esitolo siqhele mina nalosibiya ukuphuma kwase kunzima usulindele noma yini vele kungenzakala noma yini nakule moto esikuyona manje. Yena wathi uyaye ekhaya kwakhe masifika station ngathi adlule nganginomqondo ukuthi asema cottage kunekenye othisho ngijwaleni nanje sinokuyihlalela nama weekend oba kuyi weekend wathi hayi xa ukuthonga uyehla nekhaya izolabala la baphuze wazi washaya uClicksini hayi wehlaka wavele leso sigameko kanjalo ke. Okuyilapho oqale khona ke inkinga ke esigodini sakithi ke kwanqulo ukugcine labo bantu kusuka kulabo bantu abalimala lapha leyo langa kulimala abantu abawu11 asebedlulile emhlabeni kulawo abantu abawu11 uyedwa umzala kuphela engabalwanga kuye ukuthi ubulewe yimi bonke laba bantu kwakuhlangena amadoda endawo abathize kukhanda lento uthi yonke lento ayifuculele lapha kwakhuzwayo ushithi into ebonakala ukuthi into na umkhuba la ukhona kwathiwa yonke lento ayisicilele lapha kwakhuzwayo. Wena walezo ngane ngangikhonjwa ebusweni kanje thiwa uwe naDlubheke ubulele izingane zakithi hayi ukuthi kwakuthiwa sisola ukuthi ngangikhonjwa ngomuntu ebusweni hlanhla le yanto amaphoyisa azoyisebenza lento ezibambe zonke lezi gebengu ezibulalele izingane. Angivena ngumfati igama lami lapho kulezi gebengu ziboshiwe namanje owedwa wabusegwitshiwe laba abanye basa attend bangaphakathi kodwa lezi gebe omunye umbuzo izoba abekho ababanjwe baba babi. Lo muntu owafona ngubani uyaziwa lo wafona esho ukuthi balekani lo uyaziwa uyisihlobo senu lo kuyena wafona ke nebala bona laba babekhanda lento bamlandela baze bamchitha asekho bamdubula selemdubulele enyuka sele. Womunye ubalwa kibo laba ba11 abahambe kulesigameko lo yena efonile nakhona ngoba efona wakade kunengxabano ephakathi kwami naye eqhamuka khona emsinga futhi ehlobana nawo lento eyenzeke ethembisa abantu basemsebe nginika ulayini uthi uye lo ngakithi ongithengisa kule genge ngakhona
ngayibika lento kwaba kubo ngayibika ekhaya sikagogo athi baba bengicela kwazi ungiyele lapha kwaSithole ungifonele abakhona ukuthi hayi bengicela ukuhlanganiswa nalo mnomzane uqala Sithole kuyena ogcine selimali ukuthi hayi nakho nginenkinga eMsinga ngisakathe ngithi ngilandela abantu baseMsinga lokukhomba lena ukuthi ngifuna ukuzwa amahlelo ukuthi sibangana ngoba phela ngaze ngixabane nalomuntu masiphuza futhi indawonye ayikho lenkinga kodwa manje ukulandelwe laba ngamafoni yilo bethe yilo batshela lento wakwenza impela lokhu baba wayithatha ifoni wamfonela uSithole ubaba wakhe omncane akazange uSithole azoyibika leyo nto ekhaya ukuthi kunombiko oqhamuka kubabshobeni osho ukuthi kunenkulumo engimbikela yona ukuthi bengicela ukuhlanganiswa nalo uSithole ogcina sebe na umufi eNewcastle wahlala nawathula leyo nkulumo leyo yangilandela lenkulumo mangiphume enquthu ngithi ngeplazini hayi kube nefoni futhi engingenelayo yakhe lowasemsini ngithi yabona ke mngani wami kube ngifuna ukushaya ngabe kusengiqedile njengamanje uqeda kungifonela uSithole uthi uphuma lapha enquthu yeplazini nampela ngiqeda ukungena eplazini ngabona lapho lento iyangilimaza sengiyibikile kuphela amaviki ayikhulunyi yenyangeni manje ngathatha isinqumo sokuthi angicela amaphoyisa engilele lo muntu ayawangibambelena manje ngoba ngiyabona ngiyalimala la nangempela amaphoyisa ambambe ethi uyegoli lo muntu uyena olobe emkhombile lapha ukuthi uyena wenza lento silungisa lolu daba ke nase sihleli phansi ngithi Sithole kwangeke kufike ekutheni ngikubophe ngamaphoyisa ngoba ngangibona ukuthi ngiyafa uSithole masifike emhlalweni ngathola ukuthi umsula kulento akazilutho kusho khona abakhanda emva kwakhe ukuthi lento ayibukakale sengaduye lo kusho nawo omunye wayeshaya ubuka ukukhanda kwalento kodwa manje bafuna ukuthi kube nengxabano uqala phakathi kwami naye kuyima bezokwazi ukungena kahle kube sebenzisa isibhamu mase contract phakathi kwethu ukuthi hayi yithi singezwena nebala mina ngayisebenza ngamaphoyisa lento ayiyama ke futhi sayihlalela phansi sathelela amanzi wakhokhela lokho kugeza umuzwa ukuthi wathathelwa kwabanjwa amaphoyisa washaya amaphoyisa silungisa lolu daba laba benza lento bazoyenza sisalungisa lolu daba ngoba esefona ukhuza umhlolo ethi Martha niyenza kanjani into ngisalungisa udaba nabantu bakhuzwayo nina niyodubula abantu lapha eSithole lento ayizubuya nibophe mina okay ngelanga enikhuza ethibalekana yebo ngesikhathi ekokhobisa le phone enqa abakhanda leyo nto ukuthi sizoduthula eSithole bangenisa ngendaba yakhe kodwa elungiswayo futhi esiqediwe uvika lokho ke lento izobopha yena ngoba kuyobulawa labantu lapha eSithole wakhipha le phone kwafona sasuka ke eSithole nebala kusibiwa linyelelwa izingane zaphela yangilandela ke lento wasibiya ngikhonjwa bukhoma la sekuboshwe lezi igebengu ibanjwa ngawana sikhe sibanjwe sabhangqa nesinye angiveti nangomfanti igama lami lapho kodwa lapha endaweni ngikhandela istrategy sokuthiwa yimi engibulela ingane zakwasibiya baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha kodwa ebantwini ngimuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza uhlaselwe ekhaya kubuyelwa amagemgemi uba abantu unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo mfowethu singeke sisho okuningi esizothi siyafisa ukwazi ukuthi seniyazi njobani abathintekayo kulento empini yamatekisi yaseFaraday igama lakho liyaphinda lithinteke futhi lapho ngithi uSithole osanda kulimala igama lakho liyathinteka lapho futhi hayi ngoba kuningi abahlala bekwenza ngiyaqhabuka nje kokubili lokho akukho engikwaziyo ngala ngeFaraday nelokhu njalo kodwa kukhona osekuphinde kwaqhamuka okusha okuthinta iuline wasezoko kodwa lokho ngizocela ukuchaza sekugcineni ngoba lento izigaba ngegaba ngoba lamhla ngifisa ukuyikhuluma baningi abantu abathi kanti ngempela ngilinyazwa abantu bakithi endaweni ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona mawusadlula leso sigaba sadlula leso sigameko leso ngiqela kwesesithathu uthe mase kulokhu njile ngayi ngaboshela imoto eGoli hayi ngithe mangiboshela imoto eGoli ngiyoba ngithi ngiyokhipha le moto ePitoli hayi ngafika sekule bathayi ngiyithola ngeMonday kwaphoqa ukuthi ngilale eGoli ngithe nje ngene eForce Lawrence ngivashela abafundi lapho babe ngihlasela bona labantu bangakithi abekho manje laba semseni ngihlasela laba bendawo engeke singaxabene nalutho nabo but leyo bazobambakala bababona isigameko singakasuki bahlakazeka babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho engixobela amaphoyisa kwajikila hayi amaphoyisa manje ngithatha lapho efike ezongithatha ngemethi ethi ngala omunye ungcobo kwakhona ngakithi enquthu
ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma umuntu ebengizwana naye kakhulu kodwa futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights angihlangana nalento ngibalela kuyona lileli iphoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufake ngaphakathi ngithe yani leyo mali hayi lathi mfowethu mawumala unazogcina sikuvalele ushuthi uyobhela usubhela ngaphakathi ithi angihlangane nodwa lento ngibophela yona lo muntu washona ngiseThekwini esitutshulelwe eGoli hayi bangibopha ngahlala 3 months wonke ngaphakathi eBosberg kwafika inqwaba ke amaphoyisa asethembisa ke eza manje nalezi zintathu ngihlale ngibalelwa zona ngisese ekhaya ngaqala lenkinga ekhaya kubulala kade khanjiswa zona phambili afika namakhesi ngiyothi amakhesi amathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le kwathi ifoni ngakwazi ukuthi ngithathe ngafika ngishiya kwi reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e-reception ngacela ifoni ema security nanginika bekhona la ngayivula bathi ngifaka kuphethi ngayifaka ngathi ngicela lama date nawo lo WhatsApp ama udelete into yahlala no 3 years nakulo WhatsApp noma ngivuselela kuphuma lutho niche konke lama date enibala kuwona lezi zinto engikhulunyelwa zona ukuthi yime ngenza lento lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlala ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa nazibeletha yangena athola ukuthi into elandelene lapha ukho nokukodwa nje okuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola amathe ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela sasikhuluma khona ngo WhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa futhi hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha ukho engabe sakubanga la noma futhi masibheka ngokuline esiwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayidonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawuse bakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalo la kushona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bengiyeke lapha likho icalela ngithatha la seThembisa ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe la phansi hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje lezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlangene yangihlukumeza kakhulu kuthe ke ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabayibona kwenzakala nakho lokuthinteke into ethinta indaba zako zonke ngithi akusho ukuthi sebeqala phansi ke labantu bakithi ngaqala kwenze njalo ukuthi basemva kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthi hayi uwe olimazele umuntu mfowethu ngisekhaya negoli ngakhansela ngo2019 angisondeli kuleyo ndawo bengiza mangizo recorda kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi ke kuthi mangisasola lento ifuna uqalwa phansi khona ukuthi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela wangqulu wakhuzwa nge3 January kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazi ngathi ucela ukukhuza abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento omunye wabantu abadala bebasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywa lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufakwe igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lingabi kubikho ngayithula ke leyasifarathi hayi ngiyilandele endlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyifika ikhomba futhi khona abantu bangithi abaselenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana na alright kuyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobe usanda kulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini ubaba ufuyele khona mina inkomo zami isekhazo afika amaphoyisa ababulala belusi ngenduku wamosha nje yonke into endlini akukho belusi akukho lutho nje lapha kubale wonke umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinteka le ndabeni eRasithole kuthiwa ngihlala la banana belungu ngithi into endabeni kaSithole kulo muntu ulimale ngisestimela eMoli eMpumalanga bengino 2 days ngifikile eMpumalanga likuleli lovukulelo hayi iqale lento ngiqala ukusuma manje ngiyifune manje ngoba police station seGoli uthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case kaSithole mabe nganje eMpumalanga ngestimela Moli eDebonets ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sahlwa na ngo8 la sahleli khona kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya
ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakalo awenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mayefika lapha ekhangeke kusale imoto ebaleni nge-information ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandelwa amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento bakhuzwayo akumoshakale kunjalo embozi elimala uJobe lo usemall bukhona ubufakazi bokuthi wawusempumalanga emall indawo owukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela into angiyazi manje nje kwathi nagcinana namabhenge ngigcina nezo mangivashela ombomza abami lapha nosibalo khona osibalo abahlala khona hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibilo bana izolo sasihleli khona kusaza futhi aphinde sabuyela lapha emall sayihlalela khona sasuke lokushini ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathiwa bayithinta ifoni amabeya nje befike bevula amakhamera lapha edepones bofe bengibona ngoba ngibasendela ngangigqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi emoto itole ngayingena zu2 engizazi kuneshot ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha ngihlangana lento engilandelelwayo namanje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha beyafutha ukuthi amaphoyisa namhlanje ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni waSithole ngabantu abakhanda into beyibona ukuthi ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungole khona kuyobhica igama lami lakho ukubhica umndeni wakithi right amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa asegoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayekwazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlale ekhaya ngihlala nakhona eplazini yamasebenza nje inkoma belusa abahlala eplazini wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station esiseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika eNquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazwe ebuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ungenelele lo police station ngokuthi sengidibane naye khona ePretoria angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelela ulayini ukuthi uyangibona mhlambe ngila eNquthu enze lezi zinto zakhe azenza kumina angimazi akhona ngene police station okay kodwa unaso isifiso sokuthi uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile talents uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke ngabhaliwe kokunye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele kuwona uyilungise nawo eyamaphoyisa siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento uthe ubani umuntu owenza yonke lento ngeke ngikwazi ukumdalula la kodwa mase ngiqonde namaphoyisa ngiyawabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona kodwa ngoba kuhle lothi amaphoyisa ngifuna ukudibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile kodwa umuntu amfunayo athi kuthi ufihlwe yimi engimondla ngithi ngimondla ngalo ngoba ngino2 years zonke mina ngingasebenza ngihlalele ekhaya ufihlwe yimi ngimfihla kulo yabo sizwa kahle right mawuthi amaphoyisa ase South Africa noma ungeke kube nasiqiniseko akhona osuxhumana nawo ukhulumisana nawo mfowethu siyazolana nawe kakhulu nathi siyi-clean governance sizozama ukulekelela ukuthi amaphoyisa ase South Africa sizwe ukuthi ungalekeleleka kanjani ukukwazi ukuthi udaba lakho luphatheke ngendlela kepha ke asikuthembise nakho uma ukuthi osolwa kukona kuyikona asinawo amandla ukuthi siphikisane nengalo yomthetho kepha ukuthi ukwazi ukuthi ufike uphephile emaphoyiseni singakulekelela kulokho siphinde sithembe
ukuthi mfowethu uzokwazi ukulekeleleka igama lakho liclearisheke. Angithi wena uyaqinisekisa isizwe silalele sonke mfowethu awuyena uJaskey. Lutho Mbumvu uyabona manje nje into engakwenzela yona mathiwa nje uye endaweni yakithi kwakhomolo ngaphezulu ubuze nje likhona nelanga elilodwa la wabona uDlubhek ukuthi ukhombe bani wakwakhomba bani esibhamu noma wenzani waba nje selwa nobani uhlupha abantu kanjani no kugcina manje ukuthi waphela mina nginegama lilula igama labantu bayalazi kulutho umuntu emukela into akayizomuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu njani lo muntu ukhanda into yakhe ukubola nje kulo muntu akalimaseke isibila sipikisana amaphoyisa awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abese ukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona entweni esuke ilandela umuntu ethatha amaphoyisa basele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe lo yamuntu ulele phansi ngomthetho. Kubhlungu bakwethu asiye sicacise lokhu umculi lo ophila ngawo umculo so ke sizwa ubhlungu ngoba uthi umsebenzi wakhe useze wawuyeka ngoba ufaka impilo yakhe engcupheni akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze namanje uthi usekubhaceni akakwazi ukuthi bazile kahle beumndeni ngoba kunenkinga ekhona ekhaya ndikumphatha kabi ukuthi kuzoba salimale umuntu kukhonjwe kuyena kuyinto ebhlungu uthi bangaka abantu asebekhonjwa kwena bawu10 laba nje abalimale ngodlame umzala kuphela ungakhonjwanga kumina kodwa bonke laba bakhandikile okunjani ukuthi akuba abantu ababekwe egameni lami kuthiwa uDlubhek obulele bonke labantu makuhlangela imihlangano community efinazo zonke lezi zinto phansi usho ubuze emhlanganweni ukuthi lo muntu obantu uhambe kimi ngangabangani naye nje kodwa nje ilanga elilodwa phela ngikhuluma abantu bala endaweni ukuthi ubani ongasume ngangabana lo muntu sibanga ukhona umuntu ongaphuma kube yobulala umuntu azimbulaleli kwenza kwaze kwanzima awuyitholi impendulo bathi ubabulala nje bamama futhi kusenje kunandisa ngobe yini ngoba phela lento iyangidida ukuthi mase bekhandile ukuthi uthimi ngiyavuma uthimi kwaze kwanzima abantu base South Africa clean governance has been requested to air this this evening nangu umntwana wezwe lakithi eSouth Africa officer ukuthi aclearishe igama lakhe mfowethu kulungile siyabonga ngesikhathi sakho sizozama nathi ukuqinisekisa ukuthi usizo lokuthi ukwazi ukuxhumana namaphoyisa uyalithola kukwazi ukuthi kulungiseke udaba lakho kepha siyakuthembisa ukuthi uma unalo icala asinawo amandla asinake singakwenza angithi wena uthi cha lutho akekho hambe ngesandla sakho kulabo abahambile nisho yedwa mfowethu ngoba nalamhlanje ngihamba leli icala ngishaba kubomufa bazi ukuthi ngaboshela into yakubo akunafakazi akunalutho nje ngithu ngakuyonandiswa nje ngami lapha eBosberg. Okuhlungu kakhulu amaphoyisa maye ngibopha ngiyathola ngaphandle angena ema-oneni ngokuhlukana kwawo athatha imali kwelinye athatha 30,000 kwelinye athatha 20 athi ngithi ngangithunywe yiyo lawo ma-on ngiyaphuma ngiyanuka phuwe ejele ema-oneni ngento engayazi yodwa amaphoyisa asebenza ukuqoqa imali ngegama lami ema-oneni ngaphandle. Yabona bani lo hlelayo eceleni hayi uyikhulumela ngefoni lo ngahle. Oh okay right sesiqeda mfowethu uthi noma ngakuthiwa kwenzekani wena uclean awunasidumbu awunamuntu ombulele kukona konke lokhu uyasukeleka njoba ngitshela nje mfowethu nayi ifoni mhlawumbe emineminyaka ela ko6 ngiyiphethe angazi ngiyishintshe ngakhuluma phela thathana ifoni yawenza zonke umhloli bena anginayo into engithinta la kundikhona umuntu angabulala engawabulawa yimi nezandla zabo. Okay kodwa ngegama labantu asebelakhile ebantwini mabefuna ukubulala ngesikhathi bekufaka leyo nto namanje njengoba ngiqala ngiyibika lento angibhekile umuntu wasithola ozoza kimi la akuvele khona umkhuhlane kuyibo laba seduza athi kuvele kuliwa nabo ade belobe behlasela ekhaya bafuna ukuganga kubafuna kube lento ezokuthinta ngathi kunomsindwana khona lapha mase beqhamuka ngemuva befaka induku kwaze kwanzima
Okugcina engifisa ukukwazi endimeni yenu yomculo awunamculi omsolayo noxabene naye, inkinga uyisola kubantu bendawo ngasekhaya. Ngabe udlala ngabaculi qhawe amachegu nje amaningi mabili mathathu nje akakhona lapha ebuyafuthi abulala nje le ndawo ehleli kuyona. Yilo ngahlakanipha manje lo abalelwa kulezo zinto labo bantu labo ukusebenza nje ukugaga ukuthi konke la kufuna kufike khona abantu yiba abakhanda lawo matulo. Siyathemba abantu base-South Africa nimzwile uDlubheke eyisholo yena ngomlomo wakhe akukho umculi kaMaskandi ake wathi uyamsola noma uthini. Uthe amaxhegu alapha ya ebuya futhi. Nani bantu bakithi yekani ukubhebhethela amanga nisho into engekho. Kumanje sinale nkinga esinayo nje amanga. Yekani ke nani ukusebenzisa amagama abantu angavange abalwe umuntu. Niloke nwa bhala la nibhala nento ezingekho. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi impilo le naye udinga ukuphila njengabo bonke abantu. Kubhlungu ukuthi aphucwe ilungelo lokuphila ngokukhuleka agcine esesabela impilo yakhe ekhambe kuthiwa ubulele abantu. Siyaxolisa kuwena Mfoka Khuzwayo ngesimo obhekene naso. Sizozama nathi ukulekelela la solekelela khona as clean governance in terms of trying to make peace phakathi kwakho nomthetho. Kodwa ke kweyakho nabangani bakho labenijahana nabo asinawo amandla ngoba asibazi inini nazanayo. Mfowethu uNkulunkulu angathi angakuphephisa namathonga akini. Sesiyoxhuma kusasa sizame ukuthi senze ukuxhumana phakathi kwakho nabo umthetho. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu nje ithuba unike lona nasikhathi okunike sona. Okwesibili sengicina ngibikile lolu daba enkosini. Okay. Ukuthi nakho ukuthi nantu udaba befuna abantu abadala endaweni befuna uzosiqalela futhi lenkinga esisuka kuyona esihlabisa abantu iminyaka emibili behlele ekhotheni. Bayiqala futhi ngokuyikhokhobisa ngezinye izinto emuva. Sengilifakile enkosini lolu daba iyalwasa. Manje mangabe sekudlulile konke lokhu uyophinda uphindele emculweni kaMaskandi noma ngeke sisakubona emculweni. Bekunje ngoba ngihlamluka namhlanje nobani la khona azi ukuthi anginayo sikhi sithe nginaso mina endaweni engaphandle kwakithi. Bonke lesithathe ngikhandelwa zona komsinga futhi kakhulu impela emsinga bangibona sebangiqedile abantu bakithi kule ndawo. Ngingaze ngithathe lutho nje lwakhona. Yikho namhlanje ngigonyula ukuthi akekho umuntu enginenkinga naye ezweni zasemsinga. Ngiyaphila futhi nabo abaningi. Okunamanje ke mina kululu ngisangenza noma yini ukuthi ngibuyele emculweni. Ngoba namanje ngihleli nayo imqulo yami eright engibona ukuthi funa bese ngiyisebenzile lot. Kunzima kwakuthi egoli uzoya kanjani ngoba labantu baphithiza yonke indawo le. Koze kwanze. Bakwethu siyabonga kakhulu Mfoka Khuzwayo. uNkulunkulu akusingathe nenyanya zakini engathi ungaphepha kona konke. Sesiyokuxhuma kusasa sesizame ukuxhumana nabo umthetho size ukuthi udaba lakho lingahamba kanjani. Inkosi ikubusise. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu. Okay. Bakwethu sibonge kumculi kaMaskandi oye waba nathi namhlanje ezobeka udaba lakhe la engaphathekile kahle khona esolakala entweni embi esabekayo. Nani bantu bakithi siyabonga ukuthi nibe kanye nathi nisivakashele kulesikhathi samanje. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzoba